abaduteze amatwi abakunzi bacu abakunzi ba Minembwe aho muherereye hose dukomeje kuhababera kabisa hano iwacu kuko mubibona natire nziza ihewa nziza uyu turi kumwe rero si uwundi muhora mumubona umugabo wagize uruhare runini mu kugarura amahoro hano muri aka karere hari icyo yakoze kuba abanyaminembwe nabo uyu munsi abenshi bawe bakiriho murabiza amateka ye si uwundi ni chef Semahoro Karaha akaba ari uhagarariye abandi bashefu hano mu misozi hano mu Minembwe rero aho muri hose turabashubuje muraho neza chef muraho bwana journalist bimeze bite akarere kiriwe gutuye umunsi urabona turi mu masaha y'umugoroba oya ya akarere kiriwe neza twabyose neza twarangije bonani neza bonani ntimeze nk'iyundi mwaka y'ubu yari imeze gute y'undi mwaka yari imeze ite y'undi mwaka dusobanurira abatari bahari uko byari byifashe iyundi mwaka twinjiye Noel na Noel ntitwayirangiza abantu bamwe hinjiye bamwe abandi ntibinjira n'abinjiye basohotse mu ikanisa amasasa hayavuga abantu bataha inzira nishe ariko twinjiye Noel ubu nyine nziza kandi abantu baranezerwa kandi ubu nyine tuyisohoka neza nubwo abantu bagunye guhura n'ibibazo by'abantu bahamagarwa ariko umutekano ni wose abantu baratarama barakesha uko Noel ziba iminsi 2-3 twayitondetse umunsi wa kabiri na gatatu na kane abantu barayirangiza twese turaraho ngaho kandi tuyinjira neza kandi abantu baranezerwa twumva n'ijambo ry'Imana rimeze neza ryo kudukomereza kandi dushimira n'Imana kuko Imana yaturinze uyu mwaka Noel yagenze neza ubundi dutegereza ko bonane nayo igenda neza bonane nayo yagenze neza nta kibazo yagize bonani akarere kose ka hano Minembwe inkengero zose za Minembwe bonani yagenze neza kugeza za Mikenke bonani yagenze neza za Kamombo za Bijombo kugeza na za Rurambo na Bibogobogo nta hantu na hamwe twumvise hatagenze neza ni ikihe gisha cyane chef cyabaye kuba yaragenze neza kuruta icyo umwaka ushize ikintu cyabaye gisha n'insinzi twagize insinzi yuko Imana yadufashije abari batugose bararongora barataha tubonye nk'abarundi ibihumbi by'abasirikari zaturutse mu Rurambo bigahita za Bijombo bikaza bigahita za Kamombo abandi bari mu Gipupu abandi bari hano kuri za Zero abantu bose umurongo bagira gutya baragenda icyo kintu Imana no kuri bonani no muri Noel ibyo bintu byagenze neza icyo ni kimwe gisha cyabaye neza ubundi cyabaye neza nuko twabonye ahantu hari haturuka abanzi ariko baza kwanga ko kubona Gipupu ubu ngubu abantu bararema isoko bacu nabo bakaza bakagera za Mikenge aho ngaho titwareka kumererwa neza byagenze neza kandi umuntu aridagadura muri kiriya gihugu cyo mu Mibunda na Kamombo ukabona na Bijombo abantu baragenda neza nikindi cyatumereye neza nuko n'inzira yafungutse ubu nyine abantu ko baragenda batibuka Uvira kandi bazamuka ibyo bintu n'ubundi dutegereje kuko bonani nirangira abarefo bazozamuka abarino nabo bamanuke ibintu byose bimeze neza rero waruvuze uti abantu bamwe batangiye kugaruka sinzi rero kuri ubu ngubu hari benshi bakinangiye bavuga ati ntituza wenda bimwe bavuga ati dufite gusubira iwacu dukoresheje imbaraga niki wobwira bandi moko batumva ko bo batagomba kuza ngo basanga abandi icyo tugomba kuvuga kandi twebwe dushaka amahoro n'ubu niyo nzankenera niyo nzanganira nabo ko ndahamagara ba chef de groupe mabirurenge nkababwira ngo abakeneye ni bataye uzubahamagara baze nabo baze kwaga kuko abandi baze kuko abanyagipupu baze kuko abanyabijombo abo nabo bagomba gutaha batahe abantu bose tugira amahoro bareke ibintu byo kuvuga ngo baragira ubugome bagende bareke ubugome by'ubugome iriya siyasa yo kuvuga ngo abantu batandukane dukeneye amahoro kuko twese twoba mu gihugu dufite amahoro erega turi n'abakongomani twese ibo nibareke kwinangira nta ntambara bo bakirwanye ngo bazayitsinde
intambara bagende bareke bakurikire kino cyama gishakisha abaturage amahoro. Uzategere Igoma hari amahoro. Iki cyama shefu urabona gifite abasirikare batwirwanaho bari hano, ubona bafasha abandi baturage wenda batari abanyamurenge w'abandi moko babafashe babafashe neza cyane, baranabakira neza. Hano twebwe duturanye n'abapfurero, duturanye n'ababembe, duturanye n'abanyintu, duturanye n'abashi. Umuntu aragenda uko ashaka kandi umuntu arakora imirimo yiwe uko ashaka, nta na kibazo twirwaneho igira. Iyo irashakira ifite impinduramatwara zo gukunda abaturage, ibo nta kindi cyabo cyatumye bakunda gukora aka kazi katwirwaneho, ni ugushakira abaturage amahoro, kuko abaturage baburaga amahoro. Twebwe twari dufite leta hano, ahubwo leta niyo yakurikiraga abaturage, niyo yabamaraga. Ariko ubu nyine twebwe twirwaneho, iyi ntego yabo ni ugukiza abaturage ngo bagire amahoro, bamere nk'ibindi bihugu. Nk'umufana uzarebe Goma, abantu ngo ni amahoro, urebe Bukavu ni amahoro. Keretse bariya bose baguma kuzana ngo barazana ngo urusaku, nibagende bareke abaturage nabo baruhuke. Erega umwanya w'intambara ugize iminsi, nibagende baze. Abandi bashefu bo mu Gipupu baraje baza kuganira n'abantu, ubu nyine ni amahoro. Natwe dukeneye ngo inzira yo kwa Murima nifunguke, abashefu baho baze nabo baze. Urizera neza ko inzira birashoboka ko yofunguka shefu? Ni ubushake bw'abantu yofunguka, twirwaneho nta kibazo dufite n'abaturage. Bazaze hano bazabakira neza, abirurenge baze. Abandi baririya bose bavuga ngo baracyari ku musimamo wo kuvuga ngo baracyarwana ngo batsinde. Nta mwanya wo gutsinda ugihari. Ubu nyine hari umwanya wo gutsindwa, niwo bagomba gutsindwa bagataha. Umwanya wo gutsindwa niwo uhari, ariko umwanya wo gutsinda warashize. Warabarangiranye warashize. Ibintu ubundi hano mukambeze gute? Hari nizere ko wenda ibintu mwamubibona, amasukari, imyunyu, uko muranywa kayi? Ubu nyine ko turanywa isukari byaya abantu, imyunyu yabaye nk'ipunguka, inani amabeyi yapungutse, amasabune yapungutse. Ariko twizeyeho ubu nyine ubona ninirangira amayinga 2 amayinga 3 ibintu bizosubira uko byari bimeze. Biriya byose byari byambariko, ariko tuzosubiza ibintu mu gaciro. Erega ndatwirwaneho nayo iravuga ngo ibintu biguma uko byari bimeze. Tidukeneye ko abantu bahutaza abaturage, babahutaza ngo babagurire ibintu bitarimo. Biriya bintu ni nk'iby'ubwibyi, biriya bintu ni nabibi. Ariko ntitwobagaya, nuko inzira yari ifunze. Ariko inzira nifunguka, ibintu bizasubira iburyo. Twifuriza n'abantu amahoro. Erega n'abantu bagiye abafite amaguru bashoboye bagende batahe. Ubundi twamaganye ibi bintu byose byo mu kirere bigende bireke. Kwana bisenge ibi byo mu kirere twamaganye za drone zabo ziri mu kuza. Ese abanje ku mbunde ya semuji bakaja kuri za mashini gani, bakaja kuri za 12, bakaja ku mabomba. Ubu ko barazana ibyogajuru zo hejuru ngo nani haba nubwo nazo zikera nazo zizatsindwa. Imana ivuze ngo ikintu gitsindwe haba naho ukoresha iki, ariko Imana irahari. Niyo ifite ijambo rya nyuma. Bagende bareke tugira amahoro, tubane neza, nibatahe n'abakongomani. Igihugu cyacu ni cyacu, twese turagisangiye. Ariko ndiyagira umwe uvuga ngo ni ikiwe. Umwanya wo kuvuga ngo igihugu ni ikiwe warashize. Ubu nyine igihugu ni cyacu, twese abakongomani, twese tugomba kubana amahoro kandi duturane neza. Bazaza baze kureba abandi tubana hano, nta muntu uhutaza undi. Ibyo bintu byose bigomba kugenda neza, kandi twifuriza akarere kacu amahoro. Tugiye no gutangira umwaka mushya. Umwaka mushya turawutangirana n'amajambo mashya ameze neza, adahutaza abaturage. Ibintu byose tuzabishira mu buryo. Erega